Assalamualaikum, syaratul kasan, Princess Siti Nur, mataidakan kata so request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengening ko lagi ang kanan ang mga salam akalilintad na kapipiang ginawa. Na bertanud mambagian sa dunia na sampai sa akhirat. Nagi mamu pagkapagkan sa buni-bunian maka penggulalan ako maranausong na iroy nagagaw na pananadem. Na ikukur mata kanuto ko Prinsesa Siti Nur. Ami akan gulalan uto ko Prinsesa Diana Ros. Mana bubayakan o adna di ko katarutupan ko di ko digi pelalagu-lagu ko sengko ano suara ko na tarutupan ako na ko di kang giginawa aka isaw bansa ka udah ko mapamanag request panto na ka ko umbalan na ko makilang salga suara ko ka batari pamungangan pelengan sa bentungan ko miyakang bela-bela mapakaya iusura pangkatan arum beladan ka nanakati na pamamakinegan ka tetangka inggap sa sudi sawasala